Dyna sa bhating agus ha mi suas son a bháid agus ha mi rút bec nervach ach ha mi éadmhirean cúteach. Ha sa bhating agus ha mi díreach suas agus ha mi san na PJs ach am has. Ach ha mi géirí sealtaing éhan bhiú Haris far fel mis fudach yn draste. So ha trai díreach sias yn rát agus yn ursyn ha gamabria. So ha mi fain dísialar son a bhod agus ha díreach cúrin sirt ac yn mid. Ha mi díreach fain dísialar son yn la je clársoch yn dú. Ham dúnú clársoch solo agus clársoch duet. So, this sin ma. Son ach is me yn feedback. Sean man a fi send yn y haw gleich yn clársoch. So ha mi dísel in y farpais yn gwyerach agus ha mi gyma lefych or ha mi a genu hula fed han ye mi practice ag son Mhòid ach yn Mhòid in a dala ha chin suas. Agus ha mi mochal or hwyr mi da vrashte etiquette ha son Shane agus ha son a gianu clársoch duet agus ha mi díreach awn yn cafe agus ha iron brew acum agus ich mean cake acum. Ach, be millionaire shortbread of awn. Ash awn in Dùn Èideann agus háist a bhád sin rúm go Mhòid agus ha mi a gianna fhuair rí sin naoi.